Jineke 6 salî ser dirêjehiya jiyana xwe nebûye 3 salan dûrî mala xwe bikeve. Lêvegera bi temamî jêra naqede her wiha serdan jî bi dest nakeve û dilê wê li ser zarokê wê bûye du parçe. والله دبيان تي فورمي وإقامة سلمين وزاروكي من الفرجي هنا حمول الفرن يعني يكي من الويدري أصخاص مسهر ما ويدري زواب بينم ناهل نسهر ويانا خوا يجو واسطاك ويهابت تشتكي يهابت شين نبينينا يعني بما بجنازة كي خورا هاري أو جي بظهري Maleke din bûye du beş. Beşek ji malê Başûrê Kurdistanê penaber bûye û beşê din hê li Rojavayê Kurdistanê ye. Daxwaza wan serdaneka 15 rojan bi dest wan bikeve. Biçin kesûkarê xwe bibînin û vegerin. Lê heger çûn wê nikaribin vegerin. Weke jimareke ji kesên bi fermî çûne Rojavayê Kurdistanê û neçar bûne bi qaçaxî vegerin. Em dixwazin em her wêdekê îca veger zehmetê. Veger wextê dibêjin ناين ام فكر في بقى شاقي ما يشرب كن انسان ام زو خد عايشين الامريكان 4 5 دولار يشكو بين جوان 6 دولار ايد ب 5 دولار ايد ب كاميز من كان ام مجبور الفردمين والله الي ملون جمارا مزن ji penaberan gihaştine encama birêkên yasayî nikarin ne mirovê xwe bînin serdanekê baxwe ne ew jî biçin serdanekê Rojavayê Kurdistanê. Xwedê wasta jê dibin wasta nîne wastî hebe diçe. واسطه نبی ناچه مثلا ام چن جم کی اب بریم دیجم وینا بریم جم ام چکی بخون زان یعنی خودی واسطه به کاری سبی درباس به واسطه نبی کاری درباس لدوف زانیاریین روداوی روزانه هری کم پنجی ولاتی جباشور کردستان درباسی روجاوای کردستان دبن هر وها پنجی ولاتی روجاوای کردستان درباسی باشور کردستان دبن و او جمار بناوی نخوشی و خدان روشن تایبت تینا قید کرن هر پنابرک الوی کمپی مینا وان پنابرا دوید بچه سردانه که بو روجاوای کردستانی لی نبونا یاسای که دیار بورکا چونو هاتنه نبرا روجاوا و باشور کردستانی دکه گو خستکا وان جی بجهنه پیشوا بهلوی رودا و کمپا